Мындай ишеттіңізбі, зиратқа кіші барса, автобус тұра, бұл ұяқтан, КПП-дан шыққанша, оң жаққа бара аласыз, 6-8. Уважаемый, давай. Отойдите назад, пожалуйста. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني ووفقنا إلى الخير وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبقربة حبيبك ورسولك الكريم. واغفر عنا يا كريم، واغفر عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريب، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، وعلى النار سترا وحجابا. محترم جماعة المسلمين، hazır okutulmuş Kur'an-ı Kerim ve tehlil şeriflerinin ecir ve sevapları mengilik ahiret yurduna uzatatılan kardeşimiz Rinat İslam oğlunun ruhuna diye bağışlarınız mı? Ya Rabbana uzun rahmetin ve fazla kiramın bilen okutulmuş Kur'an-ı Kerim ve tehlil şeriflerinin hasıl olan olup ecir ve sevaplarını uzun kabulluğu bilen kabullardan eyle. Hasıl olan hesapsız ecir ve sevapların uzunun rahmetine koytatılan muhterem bizden din kardeşimiz olan Rinat İslam oğlunun ruhuna eriştirip ruhlarını şart eyle. Varaşak burunların kabirlerini münevver eyle. Dünyalıkta olan kişilik hatalarına gafur ve mağfiret kılıp kılgan hayırlı amellerin, izgiliklerin üz huzurunda oluq ecir ve sevap edip davırda nasip eyle. Şu oluq ecir ve sevaplarının neticesinde merhumge iman baylığın nasip kılıp huzurunda va'da ikken cennet ehli bulurga ve gazabından kutulurga nasip ve yeser eyle. Kılgan dualarımızını bizim giriştirip merhumden ruhların şart eyle ya Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ve hab lana min ledunka rahmeten inneke entel vehhab. İlahi kavdem cenaze namazı